Hantayo amo kakabsat no ana digiti sumangbay pa iti masangwanan nga aldaw. It could be for the better or for the worse. But anyaman digiti kakabsat, i-anticipaten tayo latagat ti parabor ti Apo. Tonight I'd like to share with you a message entitled How to Live Victorious in Times of Crisis. How to live victorious in times of crisis. Kasano tayo nga agbyag nga nainbalegyan, kadagiti panyempo, kanito ken pasamak nga datayo ket agpasar, iti rigat, uno dadigiti karit iti panagbiag. And tonight we will be learning truths from a passage or instance in the Word of God. So let's open our Bibles tonight in the book of Isaiah, Isaiah tonight in chapter 36. Okay? Isaiah chapter number 36. In the time that Hezekiah was the king of Judah, the Assyrian king by the name of Sennacherib came to fight against Israel. Kaya't inbaon na kakabsat ni Rabshakeh to bully and demoralize God's people. So we can see that account in chapter 36 and chapter 37. And dating situation happened right after Hezekiah did a successful move, to bring back tapno isublina iti Israelites from a backslidden condition to a restored faith in God. So nagbalegi iso na kakabsat, ti panangilid na. He broke all the altars of idols. Digiti idols da digiti high places. He restored the temple. And right after this wonderful spiritual victory, imay da ito yung crisis point when upasamak iti nation of Israel, particularly the kingdom of Judah. And it happens in our lives, nga numayat iti anayas ti spiritual life tayo kakabsat, kat umay dagiti crisis, iti panagbiag tayo. So tonight, I would be speaking about crisis, not on a very general point, because unbelievers have crisis also. Backsliders have crisis also. But tonight, from this context, in the life of Nehemiah, nga napintas iti anayas ti panagserbi na ti Apo, dimteng dito nga crisis, dito tayo kakabsat ngaag-reflect kadagiti lessons, nga mabalin tayo nga adalen to stand for in times of our crisis. There are Rabshakehs in our lives. Dagito nga Rabshakeh ket mabalin nga may nga tao. Mabalin nga problema. Mabalin nga parikot iti panagbiag. And as we look into the chapter tonight, makita tayo no anyat inaramid ni Rabshakeh nga panang butbuteng wenno panang bully kakabsat kadigitoy tattao iti Apo. And these characteristics can be seen in our Rabshakeh in our day-to-day life. Digiti crisis, iti panagbiag tayo. Let me just name a few. In verse number 4, ket ni Rabshakeh kinunana kadakwada, kuna enyo ita ken Ezekias, kastoy ti kuna ti dakkel nga ari, ti ari ti Assyria, anya apagtalkan dayta aken kuana agtalek kanyayo. First of all, digiti problema ti panagbiag will shake our confidence in God. He will shake our confidence in God. Bale, i-shake na kakabsat, dete pukawon na. Pagdudwaan na, digiti panunod tayo, may panggep kini Apo Diyos. He will blaspheme and mock our God. So nga, the problema, ada iti parikot mo iti panagbiag,
DJ mensahe nga ibaga ni Satanas ken ka, ket awanen. Bale, linipat na ka ni Apo Diyos. Awan pagkamangam. Awan makailiklik, awan makaideliver king ka. He will shake our confidence in God. And this is the reason, no apay nga adu kada tayo kakabsat, iti agaramid kadagiti desisyon on our own way, imbes nga we wait upon the Lord. Because we listen kadayjay panunot nga negatibo, ijayan ta mind tayo, nga gapu kadigijay nga pasamak ti panagbiag, ket kaslahan na tay kaya nga tulungan ni Apo Dios. Kaslang digiti nga pasamak han na tayo nga mailikliken, wenno han na tayo nga maikan kakabsat iti balaygi. The Lord cannot help us with these situations anymore. So because DJ nga negative nga panunot, ket agparnuay kanya tayo, we will do our own ways. Gagawin na natin ang mga sarili nating kaparaanan. And nung unbeliever pa tayo, sanay tayo sa ganyan. Mga diskarteng kaparaanan ng pansarili. Sanay tayo. Kaya, siyempre, nuawan ni Apo Diyos kung tumulong kanya, kagat bagi na ikalakag na. You know? And that's what Rabshake was trying to tell him. Wala na. Anak ay matulungan ti Diyos yo. So, nung pinatim di jay, no anak ay matulungan ni Apo Diyos, ti bukod ko nga diskarte deto yan. Ti pumayak. You know? That's a temptation. Not only that, but if we continue to read, kunaket kunam, ngem binig da amin na ubaw sa sao, adda patigmaan ko ken pigsak amay paay ti gubat. Ita, siya sino aya ti pagtalkam, nga umalsa ka maibusor kanyak. Diba? Sino ti makatulong ken ka? Alright? Verse number 6, adtoy, agtalek ka ti kayo dayjay na parpar aruno, at timet laing Ehipto. Iso ano ti maysa a tao agsanggir, salputen na dagiti imana. Kasta ni Paraon nga ari ti Ehipto, kadagiti iso amin nga agtalek ken kuana. So what Rabshake was trying to tell is, you are in a helpless situation. No one can help you. Nobody. Egypt, no. God, no. Anyone, any place you turn to, it will only fail you. Ano anang arudon ngagpaiso kakabsat iti aramidem no kasjay iti panunot mo. Di ba? Hana ka matulungan ni Apo Diyos, hana ka matulungan ti pamilya, hana ka matulungan ti church, awan makatulong king ka. So, if that is what's in your mind, so anong gagawin mo? Most often, that is what crisis will do. To paralyze you because you believe this is a helpless situation. Wala na. Dito na talaga, wala na eh. Okay? Are you in that situation tonight? Have you been in that situation tonight? Not only that, but He will cause us to fear. Pagdanagan na ka. Diba? Awan, kunana, jay tono, jay sarita na, pagdanagan na ka. And fear will make anyone vulnerable. Once nga agdanag ka, agbutin ka kakabsat, nalaklaka na ka di kabusor, nga kontrolen, wano imanipula. So let us not allow our crisis and problems to make us vulnerable because of fear. Nga umay ka daday di panagdanag. So kung nati Apo, be careful for nothing, di kay agdanag. Kasi nuance nga daging ka di panagdanag, vulnerable. Amoy di word nga vulnerable? Ha? Siyempre, ti tao nga agdanag kakabsat kat mapukaw na tinasimbang nga panagpanunot. That's why the Bible says God did not give us the spirit of fear. But the devil wants to put a spirit of fear. Nga pinanunot mo nga kasano nga rodeto yan. Siya aglagaw ka, panaglagaw. At daga ka di iti dayjay nga situation itang agdama. Gapo iti physical condition mo. Gapo iti financial situation mo. Gapo ka digiti consequence, digiti failures or wrong decisions mo. So, agpanunot ka ita, I'm in this situation. Madanagan ka, mabuteng ka, tapos digdigan pa lang, digitay makaamukat, awan na, talaga, narigat det, akong kunadaging ka. So, adadda kakabsat nga matupay jeriknam, and you become vulnerable. Ano ka na sound, deti vulnerable? Siyempre, nalaklaka na ka ni Satanas nga, deti tulidan, tumbaan, gapo, tanagari ken kan, DJ panagpulkok, panagdanag.
At siyempre, tinaintawan, we want to be in control of the situation. The JT human instinct tayo. Any situation you are not in control with is very hard to handle. Right or wrong? Basta mo tinggal, dito nga sitwasyon, kalang nagrigat mo nga handelen. And there are some people with that kind of personality. You know, nga once nga na mahandle, dito nga situation kat isuti pagkapuyan tayo. We become vulnerable. And fear will paralyze us. And then, not only that, but Rabshakeh, what did he do? Verse number 8. Now therefore give pledges, I pray thee, to my master, the king of Assyria. Dede jayan. Ngarot ita, kunana, pagkasiakan ka. Agpasakop kan kini King Sennacherib. And I will give thee 2,000 horses. Ikang kati 2,000 kabalyo, if thou be able on thy part to set riders upon them. Ikang ka, kunana. He will offer an alternative. He will offer an alternative. Now, I have a better idea. Siyempre, in the course nga pampanunutom, di kasasaad mo, ket, kuna na di pamatip, saan nagtalag ka ti Apo? Saan iliklik na ka ti Apo? Malasatam to, dahi nga banag. Siyempre, naintawan nga sarita, aging gangahan na masolbar di problema, hamo maiturog na talaga. Sino ka dakay tihan na makaturog na da problema ng nadagsan? Narigat. Batag taga-inip mo pa, hindi ngamin? Nga isuti pa ka barbaring kwasam iti tingting nga trabi, uno parbangon. Okay? So, he will offer an alternative. Siyempre, mabannog kan nga mangpanunot nga, malasatan tayo deto. At that point, gapo jay fear, agari ken ka, at the alternative, how about this? That is the time when temptation becomes more successful. So, once tigol ni Satanas, pagdanagan na ka, kat no nagdanag ka, nalaklakan na ka nga sulisugan, babaan ka di alternatibo nga isuggest naging ka. So, anati kumanti Apo, di ka nga rudagdanag. Tapno you do not succumb. Han na ka maalilaw, gansan na ka nga magundawayan ni Satanas, di mo ipalubos nga agari ti panagdanag ken ka. That is the bottom line here. The fight is all about, it's not about dito nga betol kat saan nga jay kadakkel jay problema, uno kadagsan jay parikot. It's about dealing with your fear. If you can handle your fear, the problem is not a problem. So kung nati Apo, di kagdanag, be strong no be good courage. Fear not. So kada iti crisis, iti biyag tayo personally, worldwide, what is God trying to tell us? It's not just the crisis that you need to face, it's your fears that you need to overcome. Di danag tayo, kakabsat. It will make us vulnerable. Nalaklakan na tayo nga pagbaligyan kan sulisugan ni Satanas, no ti panunod tayo ket addan nga naunnaan. Naunnaan na tayo, di panagdanag, panagbuteng, agkapoy tayo. Di kad aming nga negative, hanggang mapamakiging game mo nga, wangkit di. Biam ta sosolwini nga, awa maitid, naging kadeta ta problema, wangkit di. Giving, awa, hanak ka mailasat, deta, ibagbaga na nga, you will be blessed when you give. Biam kit din, nga nagpay. So you begin to change your course. How did it all start? Fear. This is the art of war. It's called intimidation. It's bluff. Di nga may kakabsat? Dati kita'y tao nga tipang bluff na kingagat na pigsa nga boses, kat ka lang dete. Once nga naala ka di pigsat boses na, makontrol na ka. Kasi, syempre, naala ka natrap ka. Naipang ka di ikot, kada manipulation na kakabsat. And that's why God is telling us, fear not. Iso nga no, adda dumteng nga problema tayo, adda sangsangwon ta ita nga dadakkel, nga bantay, nga laslasatan tayo, kat adda panagdanag, panagbutengken ka, that's not from the Lord. God did not give us the spirit of fear, but of power. Anat power? Energy. Adda reg, tatayo kuma, napigpig sa di pa kinakam tayo,
ngam jay pigsa ti panang butbuteng dagiti problema kada tayo. And of power and of love and of a sound mind. Dayta kakabsat, iti kalikaguman tay nga maragpat kada bumangon tay tibigat. The spirit of power and love and of a sound mind. Because no bigbigat pa lang kat jay fear, iti naunaan na tayo kakabsat. Dayti nga banag, awan iti mapasamak iti panagbiag nga nasayat. So he will offer an alternative. And then in verse number 10, ito pang kanyang sinabi, ket ita imayak adyak kinadwa iti apo, abumusor ito'y adaga, tapno dadaelek. Ti point ni Sennacherib, look ko na, ado digiti sinakop kon, ket nagbaligiak, hanaka di kayat nga sawon nga dati Diyos kanyak, ket deti umay ko, panakilaban kada kayo, kadwak ti Diyos. Wow. Inala ng kakabsat, DJ position. You know? What does that mean? He will deceive and mislead us. The Lord said unto me, kunana di verse number 10, go up against this land. Sennacherib is claiming nga dati Diyos ken kuana. Be careful that you begin to believe nga gaputa digiti unbelievers kadagpa-prosper all the time kasla ti apo adda kadakwada. Ket kingka nga napasnek ngagserbi binaybayan na kati apo. Digiti nga panunot kakabsat, you've got to deal with that. Sennacherib was claiming, look, I conquered, look at the nations I conquered. Is not the Lord with me? Kunana, ket ti apo binaunnak nga umay kayo i-conquer to come and fight against you. So he's taking the position that the Lord is with him and the Lord is not with you. And be careful when you begin to think that way. Kakabsat, I want you to know the Lord will not leave us nor forsake us. Hamu po kawon dayta kakabsat nga imbagati apo king kainta panunot mo. Don't lose sight of God's eternal, steadfast, and faithful promise that He told to each and every one of us, His children, di kanto panawan ket di ka baybayan. Especially when you begin to look at the world, look at the unsaved, and it seems nga ti biagda ket adda pa nagduras, then you begin to say, Lord, are you with them and you're no longer with me? Ta siyak ket agserserbiak ken ka, what's happening, Lord? Sennacherib was trying to paint an imaginary action nga kasjay ti sitwasyon. You who claim to be nation of God, awan ti apo kanyayo. Siyak, I am not a nation of God, at dati apo kanyak. Look at the nations I conquered. He will mislead. So again, mga kapatid, the number one nga idil tayo nga kanayon is our thoughts. The real battle, brethren, is in the mind. So what's going on in the mind right now? That is the real battle. That's the fight. Masapol nga digitoy nga ba nagmaadresan. Babaan ka dagiti sasao iti apo. Verse number 12. But Rabshakeh said, hath my master sent me to thy master and to thee to speak these words? Hath he not sent me to the men that sit upon the wall, that they may eat their own dung and drink their own piss with you? Kung ngamin digito'y representative ni Hezekiah nga kaneg-negotiate ni Rabshakeh, kunada, don't speak in our language. Speak in this language. What they're trying to say is, kami lang ang kausapin mo, wag mo namang i-demoralize yung lahat ng mga kasama namin. Anak ko na, nag-iisang, apay, anak kahit mong asawan, aming kayo kasarsarita, kuri, di kita, dadta nga kanan, dantot bukod, nga takki, inumundat isbuda ko na. What is that? Bullying. Naming names. Trying to say some harsh words to belittle you. Tagibasit yung nakakaladay. Ano ka ma? Awa na, nagbatit ka. Bullying. Intimidation. At you know, there are people who are good at that. Some people are really good in doing that kind of thing. So that, you know, you cannot think well.
Madamot di kita'y tao nga sanay ti kakasjay. Uray bugka-bugkawam kat handa maapektaran ti panunot na. Look at the policemen. Uray anak bugkaw mo kadakwada ay MD. Natal na lata di panunot na why. Sanay nga na bugbugkawan eh. Kaya napigpig sapay ti uni di palto ka. Kaya kahit anong sabihin mo dyan, they can still maintain their composure, but some people are not. Especially no, we were raised nga meek ti kababalin tayo. Kat adda iti medyo napigpig sa ti personality na kat dete ay makuha tayo kakabsat. You know? He will bully. That's same thing with problems. You will think little about yourself. Not only that, kakabsat. Kaya na nga ganas dito no, the bully, na imbag kung ano maminsan lang ibuli na ka, inaldaw. He will persist. In verses number 13 to 19, then Rabshakeh stood and crowd. Di ba nalpas, di pa nagsaritanan nga si Diding ti amin? And then they told him, don't speak in that language. You know, kami lang ang kausapin mo, wag mo naman silang idamay. Kami lang, tayo lang nag-uusap. Let's speak in your language. Di sumagot na naman siya. Sabi niya, hear ye the words of the great king. Thus saith the king, let not Hezekiah deceive you. Awaloklok ko na kayo, deta nga Hezekiah, anyo pat yan. Handa kay kaya nga i-deliver. Deta nga Aryo, against us. Make an agreement with me by a present. Inulit naman ng chapter 37. In verse number 11, behold, thou hast heard what the kings of Assyria have done. Have the gods of the nations delivered them? Kita nyo, tinaramid. Digiti Diyos, digiti nasyon nga napamisinakop. Ana, ada Diyos nga naka-deliver, kadakwada. Awan! Kastamot, dede, bagbagayo nga Diyos. Awan, same lang yan. So, paulit-ulit. As na dyan naramid ni Goliath ti Israel. Every day. Don't you realize, kasta di problema? Aging ganga na masulbar everyday nga ririribugon na ka. Rinabi ikakabsat nga rikrikyarin na katapanunod mo. Every day, every night. So don't be surprised. Apay nga tanga hangko nga okay itan tong bigat addan tumanen dahil nga parigot ko. Yes, because these are Rabshakehs. So, how we take these thoughts can spell triumph or defeat. No kasunod pa ng handel tayo digitoy nga panunot ket isu ti makaibaga ti panagbalegi tayo wenno panaka-defeat tayo. It's not the size of the problem. Let me say that again. It's not the size of the problem. It's not about the greatness of the need. It's not about the intensity of what's ahead. Hanga di kadakkel ti problema kakabsat ti actual nga problema. What will spell victory or defeat is how we handle these thoughts in our mind. Digitoy, nga imbinsa-binsak kada kayo nga aramiden, ti kabusor, uno ti problema, nga mang demoralize, mang ti panagdanag, how you handle your fear determines whether you will be victorious or defeated. That's why the topic tonight is how to live victorious in times of crisis. Now, you might have another question and you might probably say, Pastor, yun lang ba? Ganun lang ba kasimple? I would say it, yes. Why? Because no matter how great your need, God's grace is greater. You believe that or not? Numan kasanot kadakkel ta problema, God is greater. You believe that? Numan kasanot karikot ta problema, God is greater. You believe that? So, is victory impossible? Is victory impossible? No. How come you are not victorious? Is it God's problem? No. It's your mind. So to live victorious over crisis, deal with your thoughts. Kasi iniyan po Diyos, awan imposible. Awan narigat ken kuana. Awan kakabsat. Is there anything too hard for God? For with God nothing shall be impossible. God is able to make all grace. Kung ano di Bible, kaya na pa nga labsan, dagiti pampanunot kung dinawat tayo. So, is victory impossible? Tika di panagbalay kat imposible. The answer is no. Now, how come we are not victorious?
Is it God's problem? No. It is how we handle our thoughts. Think for a while. Think for a while. Isipin yung maigi yan, mga kapatid. Isungati ko na ti Apo, di ka agdanag. Kan awan kumat dapat nga pagdanagam. Let me share with you 3 things tonight before I close. What did Hezekiah do? How did he handle the situation? How did the people react? Kasanot pa nag-respond pa nag-react da kakabsat, kadaytoy nga situation. In verse number 21, look at verse 21 of chapter 36. The Bible says, but they held their peace and answered him not a word. For the king's commandment was, saying, answer him not. So how did they respond? Silence. Kasi ang sabi ni Hezekiah, anyaman ti ibaga na dinggan nyo latangam, di kay sumungsungbat. Why? Why? Do you know the reason why? This is the reason why. Number one. Can we all read together? Everybody read. Respond only when you have God's word for it. Di mo sungbatan, when di mo hangka agad addang ti uray anyaman. Don't do anything unless addakin ka iti imbaga ti Apo nga dapat nga aramidem. That is how you face problems and temptations in life. You've got to have the word from God. Because if you look at it, kung ni Hezekiah, don't answer, be silent. Why? Kasi uray ni Hezekiah, hanamumot isungbat na eh. Unless nga mapan iti Apo, ket ti Apo addanto ibagana ken kuana, isu ti mabalin na nga isungbat. But until awan word from the Lord, awan mabalin na isungbat. So what does this tell us? Respond to your problem, respond to the people, respond to situations, respond to need, according kadayjay sa utiapo king ka. Iso nga nakaim importante ti umay makigimong. Tadim ammo nga dayjay umay mo pa nakigimong, di manggam nga mensahe, isut sungbat nga dapat kasapulam. Kadayjay pa nang sangom ti krisis ti panagbiag mo. You just never know. Don't respond. Just respond only when you have God's word for it. Now, kasano kakabsat? For example, the Lord Jesus Christ, di ba malagip tayo di temptation? In Matthew chapter 4, and there is another one in the book of Luke. So for 3 consecutive times, nga ni Satanas, pinadas na nga alukuyan ni Apo Jesus. Babaan ka, digito'y panang sulisog na. But Jesus stood his ground, meaning nagtak there. And how did he do that? He responded. How did he respond? The Word of God. Which means, nga no awan sa utiapo nga mangted kingkat wisdom, wano mangted kingkat i-clear nga pan nakaawat, di panang assess mo di problema, don't do anything. Be silent. Wait until God has a word for you. Kasi jay sa utiapo, ikan nakat pan nakaawat, kaday jay sitwasyon. Jay sa utiapo, ikan nakat idea ti rebeng nga aramidem, kaday jay nga sitwasyon. That is how important the Word of God is. That's why men shall not live by bread alone. Agsapol tayo nga para iti bread, but what is important by every word that proceedeth out of the mouth of God. Take that literally. Literal nga alaem ti panagbiag mo dayjay. Nga kunam Apo, madanagan na kisong ikanak ti saom, tapnon maawatak ti plastar ko, dahito yung sitwasyon, ipakitam ti kinasyasin num kanyak, pakitam Apo, isuro nak ti aramidek. Respond only when you have God's word with you for it. Amen? And that's why, praise God, kaladete, giving of thanks, di gide kakabsat tayo di Sunday afternoon.
The HBBC is offering a lot of opportunities, programs, tapno ma-access you, iti panakaikasaba, iti Word of God. And take advantage of this. I-take advantage tayo, di gito yung kakabsat nga privileges. There was one watching from our live stream who messaged me, ang asawa, kat kunada, Pastor, we just want to introduce ourselves to you. Imbagada tinaganda, in refer na kam, iti may nga kabsat, a member of our church. Kat kunana, I like your service. Hoping nga dati iti pa nag-start dan kakabsat pa nagdingig. And what did I reply? I said, Sir and Ma'am, thank you. Welcome to the live stream ministry of the Hosanna Bible Baptist Church. The HBBC is offering a lot of programa kan oportunidad. Tapnon makangag kay ti sa utiaw. You will be nourished up in the Word of God. Young people, there is so much temptations around you. Kat no daduma, maala jirik nam, wano saan umapal di panunot mo. Wano agpanunot ka ti negatibo. Maipapan ka dagiti sa utiapo kundi di estado nga kas Kristiyano nga agserserbi tiapo. You begin, even you yourself, your thoughts will tell you, it's not worth it. It's not worth it. Nasayat ko man o dakay diti Bible school ta everyday makangag kay ti sa utiapo. But no, you're not in the Bible school. You're in your home. Facebook every day. Mapanagbasa. And that's another story. So nga nat-aramidon tayo kakabsat. Kat gundawayan tayo dagiti na ited nga opportunity nga makangag ti sa utiapo. Alright? Secondly, let's move to chapter 37, verse number 1. Ket naaramid idinangeg ni Ari Ezekias, pinigis na dagiti pagananay na. Ken nagabungot iti lupot a nakirsang. Siguro dito lupot nga nakirsang ket na armidol. Amen. Di kami nakarsang no ko deta ulos no armidol. Hana mo digiti young people. Ket simrek iti balay iti apo. What a blessing. Basak man di English. And it came to pass when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes and covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. Anak tinurong na? The house of the Lord. Kakabsat, praise God, at kapilya tayo. Praise God at the live stream tayo. Di gito'y kuma, iti panggapon tayo nga maturong iti kadalawas. Nagadong opportunities ti church tayo. Programa ti church tayo. Kakabsat, turungan tayo di gito'y. Number 2, seek the Lord in prayer. Seek the Lord in prayer. And then for the second time, ngay may nirabsake. This time, letter ti iggemnan. Okay? Makita tayo dito, verses 1 to 13. In yawat na DJ nga letter, daman ng letter nga mang butbuteng kadakwada kakabsat. Okay? In verse number 14, chapter 37, and Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up unto the house of the Lord. So makita yo, it's a pattern. Basta dumteng ni Rabsake, he would go into the house of the Lord. And you know what he did? He spread it before the Lord. Kunana apo, basaem apo. Deta ti surat na kanya. Inraman na ti apo kakabsat kadayjay nga betol. This is not mine, it's your battle. It's something mga kapatid nga makita nga ti biag mo nga siksikalaeng iti mangi saksakad dayta nga biag mo. Kadwam ti apo. Kat kunam Lord, look, dito la kwartami na po. Mabaling nga dakasarsaritak itang arabi nga actual dito situation mo. Dito lat bagasmin apo. Kitam ti bank account mi apo. 0. Ito bank book mi na po 0. Ako nagyan ti ATM min Lord. Lukatam jerep. Ha? Social jerep ya. Dua tiri daw na. Isa lagayan. Kasjay.
Lord, kitam deti ref mi, Lord. Uring tinagyan na. Aping ikam uring ta ref. Tapno na bumangsit. Apo, look, uring lat nagyanan. Gajilugan kitam, Lord. Naawing deti tangkenan, Apo. Come to God and show God your need. Show God your problem. Lord, anang arod ita, Apo. Ana, Apo, ti aramid karod. Anang arod, Apo. To ka the situation. Kung ganun ka-intense ang problema mo and you come to God that way, victory and miracle is about to happen. Victory and miracle is about to happen. Because God is pleased with faith. He that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. You're catching up with deadlines, Apo. Look, Apo, kastiti kabingbing na, deti ubraak. Apo, deti pelat nalpas ko, Lord. And I need to go to church tonight. I need to be in church on Sunday. Monday is deadline. Lord, do something. Help me. That's what Hezekiah did. Basahin nga natin yung verse ulit. Punuhaan ka di cellphone mo ko ng Apo. Dito text na. Literally. Dito text na, Apo. What should I do? Nagan mo, Apo, dito. It's me, your child. Ako, Lord, ito, ang anak mo. Nakasalalay ang karangalan mo sa akin. Sa bagay na ito. Let's read the verse once again. Can you put the verse? In verse number 14. And Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up unto the house of the Lord and he spread it before the Lord. Tonight, some of us must really do that tonight. Kat ko na tayo, Apo, kasapulan da ka, Apo. He prayed unto the Lord. Amen? Verse number 15. And Hezekiah prayed unto the Lord, saying, O Lord of hosts, God of Israel, that dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone of all kingdoms of the earth, and hast made heaven and earth. Praise God for that. What a blessing. He made his requests known unto God. Brethren, don't belittle prayer. Seek the Lord in prayer. We are excited to hear testimonies in the coming future. Nakasjay ito ti maibaga tayo. Inaramid ko, di preach ni pastor. Kat ko Apo, dito yung text message ta. Lord, kitam ne, awan nagang ko yung talistaan. Nagaplayak, MD. Lord, awan nagang ko. What should I do, Lord? Amen. Thirdly, tonight, verse number 6 of chapter 37. And Isaiah said unto them, kasi ada imbaon ni Hezekiah, nang ibaon ti messenger, kay man kini Isaiah. Who is Isaiah? The man of God. Isunat ti the access na nga direct kini Apo Diyos. So the servants of King, verse 5, Hezekiah came to Isaiah, and Isaiah said unto them, eto na, detiti ko na, thus shall ye say unto your master, bagayo kini Hezekiah, thus saith the Lord, detiti urayon da, detiti ko na ti Apo, be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Behold, I will send a blast upon him, and he shall hear a rumor, and return to his own land, and I will cause him to fall by the sword in his own land. In verse number 21 and 22, then Isaiah the son of Amos sent unto Hezekiah, saying for the second time, kuna ni Isaiah, thus saith the Lord God of Israel, whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria, this is the word which the Lord had spoken concerning him, etc., etc. What is the lesson here tonight? Number 3, let's read all together.
Number 3. Everybody read. Listen to the counsel of the man of God. Listen to the counsel of the man of God. Kita nyo ti Biblia, in the course of the history, God always had a man who will speak for Him. Kanayon nga ni Apo Diyos adda iti ipatakdir na nga tao na tapno nagsao nga mangibaga dagiti sa una, dagiti kayat na nga maibaga ka dagiti tattao. I'm not saying that whenever I speak it's ex cathedra, but with my Bible in my hand and God's call where I stand, brethren, hear the words of the Lord. Amuyo kakabsat, your pastor will help you see from the scriptures God's answer for your situation. Ni pastor mo tulungan na ka nga makitam kadigiti sa utiya po di sungbat para kadigijay nga pasamak ti panagbiag mo. Your pastor will encourage you to trust and obey the Lord. Ti pastor kat encourage na ka, hanaka, awang pastor nga mang-encourage nga backslide ka, ya? Alangan ako na deta brother, narigat talaga la, tumalikod kan ti apo nga rod. Awang kong pastor ang mangibaga. No di kat encourage na nakalauri ka sa nutrigat, tahante man maawa uri siyak brother. Hang kumaawatan, hang kaslahang ko awang magawat ko nga birthday Bible, nga mabaling ko i-advise king amtila ibagak. Patuloy ka latahang ka nga umibad. Let's be faithful to the Lord. Because your pastor will encourage you to trust and obey the Lord. Sa makatuwid, mga kapatid, tisarita ni Isaiah, kita nyo verse number 21, verse 37, nagatidog. Bakit atidog kakabsat? Deti sungbat ni Isaiah. What does that mean? Uri ka sa nung katidog ti preaching dinggem, amen. Ganun lang yun. But the pastor's pulpit ministry is a fountain of biblical counsel. Be it from my PSI, dati 2-3 times a week nga maka-isherak iti short devotions. From my single career and adults fellowship, or sa ating Doc Talk sa discipleship online class, Monday night with the men, Tuesday devotions, digitay family devotions dati Tuesday. Wednesday night prayer meeting. Anapay? Sunday, mabalinga ka digitoy kakabsat. But the pulpit ministry of the pastor is a fountain of biblical counsel. Brethren, we need all of this to correct the mind. How to live victorious in times of crisis, you need to face your thoughts and respond only when you have God's word with you for it. 2, seek the Lord in prayer. And 3, listen to the counsel of the man of God. Sabi ko makakabsat, taday nga sa utiya po, itang arabi nakatulong ka dati nga sa ngapadan. And all of God's people say, praying also nga kada kayo nga buy-buya, kat nukasano ti, siyempre sa bahali lang dagat yung nagtikapilya nga na kakabsat. Di ragsak mo nga adal ka ito yung take note kaysa tadaka dita balayo. But I pray that this message had greatly helped you tonight. Amen?